Silos 25 kilo. Silos ham ajoyib. Tuz 200 gram, 150 kilo, 150 gram chang soda, 350 gram kalsiy, 2 kilogram makka maydalangan. Bu yoqda bug'doy 3 kilo, arpa ham 3 kilo. Soya shirot 1,5 kilo. Semishka shirot 3 kilo. Kepak 7 kilo. Somon maydalangani 1 kilo. Beyda maydalangani 3 kilo. Suv litrga 5 ta oshiqroq, kilogramga 6. Hammasini aralashtiramiz.